Assalamu alaikum, hurmattуу мекендештер жана Байтыбы каналынын катталуучулары. Бүгүн 25 ноябрь 2020 Кара Суу базарындабыз. Бүгүн сиздерге көпчүлүктүн суроолору боюнча ушул бизнес жаатында шаурма пишире турган жана камыр жууруй турган мясорубка ушул көбүнчө бизнес жаатында тартып бер деп суроолор боюнча ошолор бүт бизнеске эмне кетет ошол эмелерди тартып көрсөткөнгө аракет кылмакчыбыз. Кара Суу базарынан светофордон эле туура бул жака келгениңиздерде эле жана эле Блесктин астына киресиздер ушул рядка. Ушул рядка кирсеңиздер, ушул жакта бүт ушул шаурма, жада калса бургер жасай турган бүт аппараттардын ушул жакта эң көп түрү ушул жакта. Азыр сиздерге ушул жактан бааларын билип бермекчибиз. Анда эмесе видеонун аягына чейин биз менен бирге болуңуздар. Мына ошол Блесктен келгенде эле мына Бурштагы 10-контейнерге келсеңиздер, ушул жерде бүт бизнес жаатына керектүү буюмдардын түрү бар экен. Азыр ушул жерден катар эле бааларын билип бермекчибиз. Досум, мына $500 дедиң, а? Биринчиси, экинчиси кичинекейи 10.000 сом, үчүнчүсү чоңу 12.000 сом. Мына сууга аппараттар канча болот? 23.000 сом. Мына камыр жургуч 3 килограммдык ушуларыбы? 15 килограмм. Канча булар? Басы? $500. Мына чоңдорчу? $1000. Экинчиси катар айт? $1000. Анан чоң $1000, а? Наркынсы. Мына үстүндө пирожки пишире турган эмне кайсы аппарат? Канча бул? 15.000 сом. Мына жана шаурма бастырып кызда турганы. Бул канча? Бул 15.000, а? Котлетница 9.000 сом экен. Бүгүндөгү попкорн аппарат 12.000 сом. Дагы кайсы мына бизнес жаатына кете турган эмелер? пияз сүрө турган ош резкалар бар. Ош резка булар канча? 17.000, 11.000. Мына 17.000 сом, кичинекейи 11.000 сом. Бүгүнкү күндөгү баалар. Мыналар ужумал көп кетеби? Булар канча? 7.000 сом, 5.000 сом. Мыналар 7.000, 5.000 сом наркысы. Бүтө мына камыр жайганыбы же? Камыр жайган. Бул канча? $300. Бүгүнкү күндөгү мына камыр жайгыч бүт барын бааларын билиңиздер. Мына мясорубка ошо этке да кете берет, а бардыгына. Канча бул? 19.000 сом. Бүгүнкү күндөгү мороженое аппараты мына кайсы? Нарконтейнердеби? Бул камыр аппараты. Канча бул? 18.000. 18.000 сом мына камыр аппарат. Булар кайсы жактан келет досум? Кытай. Кытай экен. Дагы мына бизнес жаатына керектүү нерселер тартып деп суранганда ошол. Манткастан канча бул? 13.000 сом. Ушул турушу. Налда жана эме, а? Бул. Витрина ошо. Витринага экен бул. 14.000 сом дейт. Мына бул да ушу мискер. Канча бул? 8.000 сом. Мына көбүнчө 12.000 сом, а? Ушул эмесине карап баалап атат. Мыналар жана пирожки пишире турган аппараттар, а? Булар канча болот? 10.500. сом. Мына крылышки пиширам, фри пиширам дегендер болсо, крылышка майда берет, а? Пиширам дегендерге бул канча аппараты? 9.000 сом. 9.000 сом. Мына көрүңүздөр, ушул 10-контейнерге келсеңиздер, ушундай бизнес жаатына бургер, шаурма ачам деген келечектеги бизнесмендерге ушул жерде түрү бар экен. Келип сүйлөшсөңүздөр, ушул жерде мына көрөсүздөр. Бааларында көргөнүздөрдөй доллары менен, сом менен болуп бааланат экен. Досум, номерин айтып койсун, дагы мындай башка аппараттар сурагандар болуп калсачы. 52 менен 23-23-47 Мухаммед деген. Мухаммед деген ушул досума чалып сүйлөшсөңөр болот. Өтө бизнес жаатына керектүү буюмдардын баары бар экен. Рахмат досум. Мына гриль аппараттын азыркы мындай кичинекей пухта место столго коюп эле пишире бере турган. Канча гриль батат эже? 9 гриль батат. 9 гриль батат. Баасы канча сом батат? $720. $720 ушул турушу, а? Астындагысы чоңураак окшойт, а? Bunisi 12 talik. 12 адам эме батат экен гриль.
Bu qancha? 780 dollar. 780 dollar. Bular 120 volt bilan abishini tok bilan ishlayveradi. 120. Xohlasangiz gazli, xohlasangiz elektrikskiy. Ha, Ekotek markani elektrikskiy gazdagi. Bunlar aslında cho'ng'icha. Bu 12 ta, 15 ta botadi. 15 ta. Bu elektrikskiy 1020. 1000 so'm. Nal. Pizza pechlar qancha bo'ladi aka? Pizza pechlarimiz 2 xil firmaniki bor. Xohlasangiz Gorkem, xohlasangiz Pimak. 550 dollardan boshlab 1200 dollargacha. 1200 dollargacha. Mana üstüne eng chekayi 550 dollar ha. O'shal bosib turadi-da. 550. Aslındası 650, yanan Bular двойной. двойной ekan. Bular 1100. 1100 dolar. 1200. Bu qancha pizza o'tirsa bo'ladi aka? Endi buni katta kichikligiga qarab da o'zi 3 talik bular. 3 talik bo'ladi. Al mana universallar qancha bo'ladi? Как o'rnilar? Bular 40 ga 60 lik patnisdan 4 ta botadi. 4 ta bo'ladi. Pimaydiki 1150 dollar. Bu 850 dollar. 850 dollar. Aslında cho'ng'icha. Bu 6 ta patnislik bunimiz 1350 dollar. 1350 dollar. Dollar men nima bo'larkan? Nalla shuni olib uyda piranik, jadasa kekslerden beri balık, et pişirsangizlar da bo'layotgan, büt universal deydi. Büt barın pişirip beradi deydi. O'shalarni olib dele, как biznes boshlasangizdar bo'ladi. Nol kichikay qancha dedingiz shunda? Arzoni mana 850 dollar ekan, o'shalar arzondan o'rta badan boshlab nima qilsangizlar bo'ladi. Al endi nol, endi qancha bo'ladi aka? Bular free apparatlar. Free apparatlar. 3 litrdan boshlab 10 litrgacha bor. 3 litrlik nalar ha? U 5 litr. 5 litr qancha bo'ladi bu? Bu Görkemdiki 100 dollar. 100 dollar. 8 litrligi 120 dollar. 120 dollar. 5 ga 5ligi 160 dollar. 160 dollardan bo'ladi ekan. Dağı nal emelercha? Bular elektrikisi ham bor, gazivi ham bor. Qancha bo'ladi bu bas? Bunisi 570 dollar. 570 dollar. Motorchigi bilan ham svet ham gaz. Ekotenga ketgan. Ikkovi ham teng ishlaydi. Keyingisi-chi? Bu elektrikskiy, bular 220 ga ishlaydi, 450 dollar. 450 dollar shul turish ha? Narxlar bari bir ekan. Ular 3 ko'zligi 160 dollar. 4 ko'zligi ashtaqa 160. 160 dollardan bo'ladi ekan. 3 ko'zli, 4 ko'zli. Emesi yo'q. Bu pastliklar tosterlarimiz. Xolasa gaziviy bor, xolasa elektrikskiy bor. Katta kichik. Endi Pimakni kачествоsi yaxshiroq uchun unga 1 yil garantiya beramiz, bunga 6 oy garantiya beramiz. Bular qancha bo'ladi basi? 110 dollardan boshlab 150 dollargacha. 110 dollardan katta kichigiga qarab. Cho'ng kichikasini qarab baho bo'ladi ekan. Bunlar mesruplarchi? Yasirobkalarimizni eng kichkinasi 320 dollar. 320 dollar eng kichkinasi. Bunlar chekedagi-ku. 12, 22, 32. Razmeriga qarab. Razmerine qarab baho bo'ladi ekan. Bunlar o'rtada cho'ngcha. Bular 670 dollar. 570 dollar bunlar cho'ng. Bunlar basida yozilib turadi ekan 570. Bunlar xamir jug'an mikserlar qancha bo'ladi aka? 1200 dollar. Bunlar cho'ngmi? 20 litr bo'ladi. Yo, mana mikser mana. Ha, bunlar kichkina. Ular hamil qiladigan mishalkalar. Ha, meshalka degan. U 100 kilodan boshlab 10 kilogacha bor. Bunlar 100 gram qancha bo'ladi Bu bu? 50 kilogram un botadi, bu 850 dollar. 850 dollar. 50 gram. 800 dollar. Bunlar 800 dollar ekan. Bu qancha? Bunga 35 kilo un botadi. 35 gram. Bunlar kichkinachi? Bu 10 kilogram un botadi. Bu 10 kilogram bo'ladi ekan. Bu qancha basi? 450 dollar. 450 dollar. Turkiya deydi. Hammasiga garantiya bor, 6 oy. 6 oy garantiya bor ekan. Buzilsa, o'zimiz sentrda remont qildirib beramiz. Remont qilib, o'ngdatib beradigan agar buzilsa. Biroq bu Lekin kачествоsi yaxshi hammasini. bir qop unni qancha nimada tayyorlab turibdi nal? 12 minut, 13 minutda. 12-13 minutda tayyorlab pishirib, uni xamirni tayyor qilib qo'ygan. Mana hozir mana test rastatkalarimiz bor. 2000 dollardan boshlab 700 dollargacha. Nalar ha? Hozirgi kunda hozir shuni ham ko'p talab bo'lyapti. Nal ustunda shul o'zi qancha dollar dedingiz? Bu Nal 2000 dollar shu turish. 80 santimetrligi. 80 santimetr. 30 santimetrligi bor, 40 santimetrligi bor. Uni pastga turib qo'ying. Ha, nalar ha? Bularni qancha o'tadi bular? Bular 740, 700 dollar. Keligacha. Nal 740 700 dollar. Bugungi kundagi Men ko'rdim. baholar. 70 santimetrgacha ham bor bular. Nal 30 santimetrdan 70 santimetrgacha kotletnisalar. Basi qanchacha? 100 dollar, 150 dollar, 170 dollar. 170 dollar. Gazga ishlaydi, bu 200 dollar. Gaz ishlaganda 200 dollar bo'ladi ekan. Kotletnisalar. Ustupga qilib beramiz. Ustupga olib berasiz. Tushirib beradi. Konteyneriniz nomeri qanchacha? 4-qatorda 8-konteyner. 4-qatorda 8-konteyner. Nomeringizni aytib qo'yasizmi? Dag'imda apparatlar so'rab qolsa-da. 559 bilan Aytavering.
30 06 23. Ушул номерге байлансаңыздар, ушул бизнес жаатына бургер, шаурма эмне керек болсо ушул эжеден сурап, маалымат алып, ушул жерден келип алсаңыздар да болот. Выбор өтө көп экен, жакшы. Рахмат эже, базарыңыз берсин. Тынч болуңуз. Rahmat, tinch bo'ling. Урматтуу агалар, эжелер, келечекте бизнесмендер, сиздер бүгүн Кара Суу базарындагы шаурма жана ошо бургер, хамырдан баштап бүт эмне аппарат керек болсо, ошол аппараттардын бааларын билдиңиздер. Сунуш пикирлер болсо комментарийге калтырыңыздар. Каналга каттала электер подписаться кнопкасын басып, коңгурочону басып койсоңуздар, бизден келген видеолорду биринчилерден болуп көрөсүздөр. Тынчтыкта, амандыкта болуңуздар.